Meštani otkrivaju detalje života Dejana Dragijevića koji se sumnjiči za ubistvo Danke Ilić iz Bora. Kako smo ranije govorili, uhapšeni su radnici javnog komunalnog preduzeća Vodovod Srđan Janković iz sela Luka kraj Bora, kao i Dejan Dragijević iz sela Zlot. Oni se sumnjiče da su dete udarili kolima, zatim je stavili u vozilo i dokrajčili. Posle toga su dete bacili na deponiju, sumnja se da su zatim telo prebacili na drugu lokaciju. Takođe, uhapšeni su i Dragijevićevi otac Radi, njegov brat Dalibor koji je ubrzo preminuo. Kako je ranije govoreno, sumnja se da je telo nesrećne Danke prenošeno više puta na različite lokacije, a čak se navodilo da je telo sklonjeno van Bora. Međutim, ne postoje zvanične informacije povodom tih sumnji. Meštani su, otkako je nestala Danka, uznemireni, a za članove porodice Dragijević nemaju naročito lepe reči. Kažu da su godinama zazirali od njih, a da se naročito isticao jedan član porodice. Dejan i Dalibor i njihov otac Rade su zapravo bili veliki neradnici. Braći su tek poslednje 2-3 godine radili u vodovodu, a pre toga su sa ocem išli po kraju i odrađivali neke fizičke poslove. Sve što bi zaradili odmah bi i popili. Vukli su se gde su stigli. Bili su za izbjegavanje. Gotovo da smo se plašili, kaže za Alo, jedna od meštanki Zlota, poznanica porodice koja je želela da ostane anonimna. Takođe je dodala da su svi bili problematični.